Hey, Phaser 252 kan zo to, ma se zana review kan ei thei lawa. Zana hianin ayani tu va kiwa yo man. Kiwa hi. Ai lawa ai sia te ar hi kan thlang man lawa chan chu nak tu ga sumo book to wang khanita eloi kan kap lo ka. Chona ma hi silver le white kan te cover hi ta lai te na phela kan zoma chu S wings kha kan buata. Chan lewno tang hi chu fit har chada uyom ve china choni brembo kan vu boka chona mai ki mani boka choin hei tlemina luksi ati bulky ve khop maya hei tranga engine pon mo guys chon ko kim han size tan do lekte ei hi Phaser 250 okay wow Phaser 250 chu hei ni ta atakan nan zok ni he hey amalam pang view chu hi ni ta chuan malam pang view chuan color theme chu hi ni ta chuan side glass apo hian mini view kan nei what is this man Still recording. wow man Nice. oh hey hi ni guys chuan before he kan nei lo ma se kan lo lo nga tuna jing dar sang nge tuna dar sang nge guys 217 ania kan release ka ngai to box ya hi a bag This song is for you, man. Come on. Let's go. Các anh tôi chuyện nghe mà ngày na chuyện lẽ rồi tên anh sợi tất cả các bên chi các ai khá xong tôi đã làm mình chân tiệt tông về ngày tôi đi cái ring yeah mà ngày tôi về